nari mfite ishati ya Motion ntago uzongera kuyambara ngiye no kwitwika kangura abantu twika amashati yawe oya ngende bivuze uburenganzira bwanjye nayiguze amafaranga yanjye muri Motion. yes I'm going to buy it. Ishati waguze muri Motion ugiye kwitwika. Ngiye kwitwika. Ufite ese n'iki kibazo? Apantaro waraguzemo. Ndakwiyana. Ugiye amaze kubiri. Ntiyagukwiye. Inkwira se giye baranko. Okay, ngiye nabo kukuburira uri umugabo ariko jewe naneze kubivugaho. Imyumvire yanjye ndumva nabaye offended mu buryo Look here, wave at grandpa. Look here and wave at grandpa. He's not looking this side. Hello. Hey, what's up my people? Ni Jesse nk'ibisanzwe umuji w'abanyarwanda. Mr. Mike KNC to the boy still Mr. Humble. Tulizo ni wa Jesse. Hey, umaze akanya ndetse umaze igihe wumva inkuru hirya no hino. Inkuru y'uyu mugabo witwa Moses uyu nguyu ni umunyamideli nyine yarasanzwe akuriye inzu itunganya imideli cyangwa se itunganya fashion izwi nka Motion. Uyu Moses sinzi ukuntu yagize atya anyarukira mu gihugu cy'Ubutaliyani ari naho yakoreye aya mabara ndetse n'aya mahano atumye Motion, iyi nzu ya Motion itagaciro yangiza izina ryayo. Ni nyuma yuko afashwe amashusho agaragara ngo aryamana n'abandi bagabo bagenzi be ibizwi nka threesome cyangwa se nyine yes bizwi mu ndimi z'amahanga nka threesome. Aba handsome bakoze aya mabara hamwe n'uyu munyarwanda. Ibi bitumye abanyarwanda benshi bijujuta, abandi bavuga benshi, abandi babura icyo bavuga, abandi mbega ku mbuga nkoranyambaga abantu bacika urondogoro nyuma y'uko uyu mugabo yisanze muri aya mabara akora aya mahano. Ibi byatumye uyu mukire witwa KNC afata iki cyemezo. Aravuga ati jewe imyenda yose ndaguriye muri Motion ndayitwika. Ikindi kandi nta n'umwenda n'uyu n'umwe zongera kugurira muri Motion. Why? Uwo mugabo witwa KNC yifatiye ku gahanga uyu mugabo witwa Moses. Aragira ati rwose jewe imyenda naguriye muri Motion sinzigera na rimwe ndongera kuyambara. Mu yandi makuru aho byabereye rero, His Excellency Paul Kagame perezida w'igihugu cy'u Rwanda ndetse na madamu we Jeannette Kagame ubwo bari kumwe n'uyu munyarwandakazi nyine ndetse akaba ari n'umwana wabo ndetse bari kumwe n'umwuzukuru wabo. Byari byiza cyane kabisa byari byiza cyane ubwo bari kumwe n'umwuzukuru mu nzu bari kumubwira ati rugariya. Yes, byari byiza cyane kabisa. Gahunda ni aho byabereye rero uyu munsi byari biri kubera live, byari biri kuba kabisa. Kubwira ngo kora subscribe niba utarabikora ndetse ukane share, uduhe igitekerezo ndetse uduhe n'inkunga ku buryo bushoboka bwose. Yaba igitekerezo n'inkunga yaba ndetse n'ikindi kintu runaka nayo ni inkunga ikomeye. Subscribe nayo ni inkunga. Njye nitwa Jesse nk'ibisanzwe, iyi ni UMUTAKA-TV. Nakubwiraga ngo komeza ukurikirane aho byabereye, wirebere ibyagiye biba hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ahantu henshi hatandukanye. Aho ngaho ni ibiki byabaye ngo tuhagere maze turebe aho byabereye. Byandikira kuri iyo nimero kuri WhatsApp niba utarayibona. Niyo ngiyo kabisa, niyo ngiyo rwose. Wayihamagara, wayandikira hose mbabari. Instagram ni UMUTAKA-TV, go flow. Facebook ni UMUTAKA-TV, go and join. Yes, njyewe nitwa Jesse nk'ibisanzwe. Kora subscribe niba utarabikora, ukane share, uduhe like
ndetse n'igitekerezo cyangwa comment. Look here, wave at the grandpa. Look here and wave at grandpa. He's not looking this side. Hello. Nari mfite ishati ya Motion. Ntabwo uzongera kuyambara. Ngiye no kwitwika. Kangura abantu twika amashati yawe. Oya ngende bivuze Wese uburenganzira bwanjye ndayiguza amafaranga yanjye. muri Motion. Yes. I'm going to ban it. Ishati waguze muri Motion ugiye kuyitwika. Ngiye kwitwika. Ufite igitsina iki kibazo? Oya. Nta pantaro waraguzemo. Ndakwiyana. Uranyi yamaze kubiri. Ntiyagukwira. Inkwira se giye baranko. Okay, ngiye nabo kukuburira uri umugabo ariko jewe naneze kubivugaho. Imyumvire yanjye ndumva nabaye offended mu buryo bw'indenga. Gutese. Esho umutwe. So wabizanye. Reka mbikubwire. I've been a silent supporter kugura ariko I'm gone. Go. Njewe kakuza nkuriza sharire. Ndagiye. Yes. Mu gitondo cya kare ku munsi w'ejo washize ku mbuga nkoranyambaga hacicikanye urufaya rw'amavideo n'amashusho by'uwitwa Twahirwa Moses wamenyekanye cyane ku bwa brand ye ikomeye y'imyenda ya Motions ndetse nawe rimwe na rimwe agatazirwa Motions. Ibintu byatunguye abantu benshi mu buryo bukomeye ndetse bamwe na bamwe rwose n'aka kanya ntago arimo kubyumva neza. Gusa nk'uko mubizi nze uwo bita Moses yararimo kubarizwa mu gihugu cy'Ubutaliyani. Ababashije kureba ari amashusho babonye ko Moses abaryamanye n'abasore babiri b'abazungu. Ko rero ari amashusho yafashwe kuri gahunda ko yagombaga kujya ku rubuga rwa OnlyFans, ubundi abashaka kuyareba bakishyura, ariko isura ya Moses ntabwo kuri zigera igaragara. Aha rero niho itazamukiramo ikibazo gikomeye cyane. Niba kuko ari amashusho atagombaga kujya hanze ndetse kandi ikindi nanone ntiwavuga ngo n'undi muntu wenda wamuhakinza bishyira hanze kuko phone n'ibiki byose na Snapchat byose Moses arabifite mu Butaliyani. Ntabwo uzongera kuyambara. Ngiye no kwitwika. Kangura abantu twika amashati yawe. Oya ngende bivuze Wese uburenganzira bwanjye ndayiguza amafaranga yanjye. muri Motion. Yes. I'm going to ban it. Ishati waguze muri Motion ugiye kuyitwika. Ngiye kwitwika. Ufite igitsina iki kibazo? Oya. Nta pantaro waraguzemo. Ndakwiyana. Uranyi yamaze kubiri. Ntiyagukwira. Inkwira se giye baranko. Okay, ngiye nabo kukuburira uri umugabo ariko jewe naneze kubivugaho. Imyumvire yanjye ndumva nabaye offended mu buryo bw'indenga. Gutese. Esho umutwe. So wabizanye. Reka mbikubwire. I've been a silent supporter kugura ariko I'm gone. Go. Njewe kakuza nkuriza sharire. Ndagiye. Ubivuyemo. Ntago nzongera kwambara brand yose ya Motion.